got no rules, I count 'em. Kuri BBC gahuza akadomo.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abantu barenga 50 baguye mu gukandagirana byabaye mu muhango wo gushyingura umusirikare mukuru wa Iran General Qasem Soleimani wishwe na Amerika mu cyumweru gishize. Musenyeri mukuru wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo haravuga ko ibihugu bituranye n'igihugu cye bifite umugambi wo gucamo ibice igihugu cya Congo mu burasirazuba bwacyo. Ivyo vyerekanwa no gusubiriza abantu bataye izabo n'abantu bagizwe hanini n'abavuga Ikinyarwanda canke Ikigande. Urukiko ruburanisha ibyaha byambuka imipaka n'iterabwoba rwa Nyanza mu Rwanda rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rw'itsinda ry'abantu 12 baregwa ibyaha by'iterabwoba. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kabiri itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere. Umuhango wo gushyingura umusirikare mukuru wa Iran General Qasem Soleimani watangiye nyuma yo guhagarikwa gatoya kubera umubyigano wabaye mu mbaga y'abantu bari bitabiriye uwo muhango. Abantu barenga 50 bapfuye naho abarenga 200 barakomereka. Imbaga y'abantu bari mu kiriyo bari bateraniye muri uwo muhango mu mujyi wa Kerman, uwo mukuru w'igisirikare wishwe na Amerika akomokamo. Benshi bari bitwaje amafoto ye mu gihe abandi bari bafite amabendera atukura. Iki akaba hari ikimenyetso mu migenzo y'abayisilamu b'abashia cyo guhora amaraso yamenetse. Umusirikare mukuru afashe ijambo yavuze ko Iran izihorera ku rupfu rwa General Qasem Soleimani. Abantu barirwa mu bihumbi mirongo bitabiriye imihango yo gushyingura umukuru w'umutwe witwaje intwaro muri Iraq Abu Mahmed al-Muhandis waguye mu gitero cyahitanye General Qasem Soleimani. Abantu bari mu kiriyo bazamuye buzuye imihanda yo mu mujyi wa Basra uri mu majyepfo ya Iraq. Umugabo akomokamo benshi bazamuraga amabendera ya Iraq n'ay'umutwe witwaje intwaro maze bakamagana Amerika igihe isanduku irimo umurambo yahitaga. Abu Mahdi al-Muhandis n'inyeshyamba ze zari zishyikiwe na Iran kandi hari umujyanama mukuru wa General Qasem Soleimani. Abagabo bombi bari kumwe igihe abanyamerika barasagaho. Tukomereze ku makuru yakiranya akarere k'ibiyaga bigari. Urukiko rubanisha ibyaha byambuka imipaka n'iterabwoba rwa Nyanza mu Rwanda rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rw'itsinda ry'abantu 12 baregwa ibyaha by'iterabwoba. Ubushinjacyaha buravuga ko bari bayobowe na Focus Ndayizera. Uwihariye urubanza rw'uyu munsi akaba ari Focus Ndayizera wakanye ibyaha byose aregwa. Yabwiye urukiko ko yemeye gushyira umukono ku nyandiko mvugo zimushinja uruhare mu byaha by'iterabwoba kubera yica urubozo havuga ko yakorewe. Ndayizera yabwiye urukiko ko yabonye abo aregwana nabo ku nshuro ya mbere bari mu rukiko. Jean Claude Mwambutsa yari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo mbere bwareze Focus Ndayizera n'abagenzi be 12 kuba mu mugambi w'iterabwoba rigamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Buvuga ko Focus yarakuriye itsinda ryo mu Rwanda, iri naryo rikaba ryarahabwaga amabwiriza n'uwitwa Cassien Ntamuhanga uburanishwa nk'udahari kuko atari ku butaka bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwavuze ko Ndayizera yafatanywe ibiturika byitwa dinamite byagombaga kwifashishwa mu gusenya inyubako za leta nk'ibiraro ndetse n'ibigega by'ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibi biturika byari byoherejwe na Cassien Ntamuhanga.
Ndayizera kandi aregwa gushakisha itsinda ry'abagombaga kumufasha muri uyu mugambi ririmo Eliakim Karangwa, impuguke mu by'ikoranabuhanga wagombaga guteranya ibi biturika. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha aho bushingira bwemeza ko ibyafashwe byagombaga guturitsa inyubako za leta kandi hatarakozwe igenzura ry'impuguke muri uru rwego. Bwashubije ko ibyafashwe byashyikirijwe Minisiteri y'Ingabo ngo igenzure. Hakaba hashize umwaka urenga iyi minisiteri itaratanga icyegeranyo. Ahawe umwanya wo kwiregura, Ndayizera yahakanye inyandiko zose zakozwe mu gihe cy'ibazwa. Avuga ko yemeye kuzishyiraho umukono kubera ibikorwa by'iyicarubozo yagirirwaga. Yavuze ko aziranye na Ntamuhanga bakiri bato cyane, ariko ahakana imikoranire iyo ari yo yose igamije gukora icyaha. Uretse Karangwa, Eliakim yavuze ko bari baratangiranye imishinga y'ishoramari rishingiye ku ikoranabuhanga. Ndayizera yavuze ko abandi bagize iri tsinda yababonye bwa mbere bageze mu rukiko. Bwarinze bugoroba nta wundi ubonye umwanya wo kwiregura. Urubanza rukaba rugomba gukomeza ku itariki ya 5 z'ukwezi gutaha. Turasubira mu karere k'ibiyaga bigari mu kanya, ariko reka tubanza dukubitire muri Kenya. Abantu 4 barimo n'abana 3 biciwe mu gitero bikekwa ko cyagabwe n'intagondwa z'Abayisilamu mu karere ka Garissa gahana umupaka na Somalia. Abarwanyi bikekwa ko bava mu mutwe wa Al-Shabaab barimo kugerageza kwangiza umunara w'itumanaho. Igihe icyo gitero cyabaga, abana batari munsi y'100 bari baryamye ku ishuri ribanza riri hafi y'aho ngaho. Igihe barimo bahunga nibwo bahuye n'amasasu hagati y'igipolisi n'izo ntagondwa. Igipolisi cya Kenya kiravuga ko 2 mu bateye bishwe. Ibi bibaye nyuma y'iminsi 2 umutwe nyine wa Al-Shabaab ugabye igitero ku kigo cya gisirikare mu karere ka Kenya gakora ku nyanja. Akaba ari igitero cyaguyemo abasirikare b'Abanyamerika 3. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Bari mu Rwanda muradukurikira kuri mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Musenyeri mukuru wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo aravuga ko ibihugu bituranye n'igihugu cye u Rwanda, Uganda n'u Burundi bifite umugambi wo gucamo ibice icyo gihugu mu burasirazuba bwacyo. Cardinal Ambongo aravuga ko ibyo bihugu bikoresha uburyo bwo gusuka abaturage babyo mu turere two ku mipaka ya Congo muri ako gace. Yabitangaje nyuma yo gusura abaturage mu turere two mu burasirazuba bwa Congo mu cyumweru gishize. Dore uko Cardinal Fridolin Ambongo yabibwiye abanyamakuru. Nimwumve. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes. Si ibikorwa biri ukwabyo, ibikorwa bitiyumviwe, ariko n'ibikorwa byaciwe ujya nino bigategurwa, bigamije umugambi utomoye. Ivyemezo vyerekana neza ko umugambi w'izo nyifato zose ari uguca imice igihugu cacu. Ivyo vyerekanwa no gusubiriza abantu bataye izabo n'abantu bagizwe ahanini n'abavuga Ikinyarwanda canke Ikigande. Abantu usanga mu ruhande rwa Congo ni nabo usanga ku ruhande rwa Uganda. Turi Beni muri Butembo, iruhande ni Uganda. Mufise abantu bo mu bwoko bw'Abanande mu gace ka Congo. Mujabutse mukaja muri Uganda, naho nyene hariho abantu b'Abanande muri urwo ruhande. Igihe basutse abanyagihugu ba Uganda, ariko rimwe na rimwe n'Abanande. Bica rero bigorana, biburagiza umutekano. C'est la même logique qui fonctionne au niveau de Rutshuru. Ça peut être Niko bigenda no muri Rutshuru, bashobora kuba ari abantu bavuga Ikinyarwanda, ariko muri ico gice musangayo abantu bameze uko nyene. Usanga bimeze uko mu karere ka Fizi muri diocese ya Uvira. Mugihe abo bantu bose nyene bari mu mpande zose, biragoye gutandukanya ngo uyu ninde uyu nawe ninde, ariko birakenewe cyane ugutandukanya kuri hagati y'abavuga Ikinyarwanda. Abanyagihugu bava mu Rwanda kandi baba muri Congo kuva imyaka n'imyaka babaye abanyekongo. Ubu nta n'umwe yohakana ubwenegihugu bwabo. Musanga abo bantu mu gice cya Uvira abanyamurenge b'ukuri bavuga Ikinyarwanda. Abanyekongo bamuka mu Rwanda baraho haheze imyaka n'imyaka, nta n'umwe yohakana ubwenegihugu bwabo bwa Congo. Nicyo kimwe no muri Rutshuru, muzosanga y'abavuga Ikinyarwanda haheze imyaka n'imyaka, nta n'umwe yohakana ubwenegihugu bwa Congo bwabo. Muduga amajaruguru cyane muri Ituri, abantu bafise akabira
nk'akababa ku nkengera z'uruzi Nile n'abahema. Abahema n'abatutsi bo muri Uganda, ariko haheze imyaka bari muri Congo. Nta n'umwe yoshobora guhakana ubwenegihugu bwabo. Ni ukuvuga rero saba bateye ingorane kuko aba bafatwa nk'abakongomani. Igiteye ingorane n'abantu basukwa bakagerageza gufatwa nk'abakongomani. Ikibabaje cyane ni abimukira b'abanyarwanda birukanywe bava muri Tanzania haraheze imyaka mikeyi, bahavuye basukwa mu gihugu ca Congo. Ivyo nivyo bikabura icuka c'umwidogo n'ishavu muri ico gice, kandi bikemeza ko hariho integuro yo guca imice igihugu yinyegeje inyuma. Ukwinjira mu gihugu bidaciye mu mategeko vyerekeye kandi igisirikare. Biraboneka cyane ko muvuganye n'abasirikare uca ubona ubwo nyene ko igisirikare cacu cinjiwemwo n'abantu badaciye mu mategeko. Hokorwa iki imbere y'ikibazo nk'icyo? Harakenewe ko leta ikwiragiza abajejwe guserukira igihugu cacu, gutahuza na cyane cyane ibihugu bibanyi Uganda, u Rwanda n'u Burundi, kugira bireke gusuka abanyagihugu bavyo muri Congo. Kimwe mu bihugu bivugwa na Cardinal Fridolin Ambongo n'u Rwanda, twacatse rero kumenya icyo leta y'u Rwanda ibivugaho, maze mugenzi wanjye Ferenga Kwaya avugana na Olivier Nduhungirehe, n'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga. Bwana Nduhungirehe yateye utwatsi ibyo bivugwa na Cardinal. Ngo byita ngo balkanisation ya Congo, hari n'abavuga ngo empire hima, ni ibintu bimaze imyaka myinshi cyane. Ibyo byo kuba iyo teori hari ntabwo bidutangaje, ahubwo igitangaza nuko bije muri iki gihe, kuko muri iki gihe harimo harabiki ubwumvikane buhari hagati y'u Rwanda na Congo, cyane cyane kuva igihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi agiriye ku butegetsi. Tufitanye umubano mwiza, kandi Perezida Tshisekedi yagaragaje ubushake bwo kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro imaze imyaka 25 muri Congo, ku buryo iyo mitwe ahubwo niyo wavuga ko ariyo ibalkaniza Congo, kuko buri mutwe ufite agace wigaruriye, urica ugakiza. Rero kuba Perezida Tshisekedi ubu ngubu n'ingabo za Congo barimo bahashya iyo mitwe, ahubwo byagatumye abanyekongo bose bamushyigikira. Murabihakana ko ibyo Umugambi atari wo rero? Murabihakana, ariko ni n'ibintu rwose ni ibintu bimaze imyaka myinshi. Ahubwo kuba barizanye iki gihe, mu gihe ahubwo ibibazo by'umutekano iburasirazuba bwa Congo birimo bikemuka, bigakemurwa na Perezida Tshisekedi, bigakemurwa n'ingabo za Congo, ni ibyo kwibaza. Ikibizanye Cardinal Ambongo avuga nuko avuye muri kariya karere, yaragiye asura Beni, yaragiye asura kariya gace ka Kivu y'Amajyaruguru, hanyuma abwirwa n'abaturage iby'uyu mugambi. Rero avuyeyo niyo mpamvu abitangaje, agaragaza n'ibimenyetso, avuga ati dore ibimenyetso bigaragaza yuko uyu mugambi uriho, nuko u Rwanda rwavanye abantu b'Abanyarwanda bari birukanywe muri Tanzania, rurabazana ruza kubatuza ahangaha muri kariya karere kacu ka Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ntabwo ari byo? Ibyo ntabwo ari byo. Mbere na mbere kuvuga ngo Beni ni kure cyane y'u Rwanda, ni hafi ya Uganda. Na Uganda nayo yivugamo. Kose nkuko mubizi, murabona u Rwanda koko rwaba ruri mu mugambi na Uganda cyangwa n'u Burundi muri iki gihe ngo kubalkaniza Congo. Ahubwo mwibaze impamvu hari abantu benshi, baba abayobozi n'abandi, barimo bazanye iyo teori ya balkanisation muri iki gihe. Olivier Nduhungirehe. Leta y'Ubufaransa yasubukuye ibiganiro girana n'amashyirahamwe y'abakozi nyuma y'ukwezi kurenga mu gihugu haba imyigaragambyo guhagarika akazi kubera ikibazo cy'amavugurura y'amategeko agenga ikiruhuko kizabukuru. Ibigo biyungurura peteroli byatangiye igikorwa cy'iminsi 4 cyo guhagarika akazi. Ishyirahamwe ry'abakozi CGT ryavuze ko igemura rya lisansi na mazutu ku banyamodoka n'ibibuga by'indege ritaza gukora neza, ariko ikigo Total gicuruza lisansi na mazutu kiravuga ko iyo myigaragambyo guhagarika akazi nta ngaruka izagira kuri station za lisansi na mazutu, kubera ko zifite ibihagije. Mu gihugu abaturage ntibavuga rumwe kuri iyi myigaragambyo guhagarika akazi. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Noneho no mwanya w'ikinamico urunana.
Philippe na Budense nabo bakomeje kwinubira serivisi mbi bahabwa ku kigo nderabuzima. Hagati aho Stefano yahize amenya ukuri ku mukino Nyiramariza amaze iminsi amukina. N'urunana. Haleluya. Imana ishimwe mugisha we. Imana ishimwe cyane muvandi. Umwaka tutangirana umwuka w'Imana. Nukuri amasengesho agenze neza kandi mwakoze kutuyobora icyumba cy'amasengesho. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Ngira ngo ubwo twaraye muri iki cyumba cy'amasengesho ubu rero noneho tugomba kujya kuruhuka. Cyori ku directeur w'ikigo cyacu sazindutse amamagara muri iki gitondora. Karame directeur. Waramutse mugi? Yego mwaramutse directeur. Niko uburi he? Narindi ku rusengero. Ariko ubu nibwo tukirangiza amasengesho. Oh la la. Washaka kuza gusenga nawe se directeur? Rwose amasengesho turayasoje ahubwo buriya nukukubwira indi gahunda y'amasengesho y'ubutaha niba washaka kuzaza kwifatanya natwe directeur. Oya se cyo nari nguhamagariye mugi. Ahubwo nagira ngo nkubwire ko ukenewe hano ku ishuri byihutirwa. Muri iki gitondo cya kare se directeur? Gira vuba ahubwo ihute uhita ugera hano none ahangaha birihutirwa cyane. Nubuhora se directeur? Hano havutse ikibazo gikomeye muri rya shuri rya smart classroom. Ngahore habaye iki? Gira vuba banguka yewe. Niki cyabaye directeur? Banguka yewe witigi. Mu minota mike cyane ubu hageze kuko ni ikibazo gikomeye. Ariko makura uriya mwana wamwitegereje ma? Uwuhe? Kariya gakobwa kanya kwigendera Mariana. Kamuteze kariya. Ndakabonye. Uriya se urabona gasagate we. Ariko ma nanjye nabonye karahindutse. Niko se makura. Uriya ni gusa. Urabona ko ataragiye kagatukura. Ariko rata nanjye buri hari ikindi gihe twahuye. Bakareba mbona rwose nkagezeho ikibazo. Uriya kariya kana koko ntigatwite makura. Nanjye narabiketse sore. Rwose uruhu rwako rwarahindutse neza neza. Mana yanjye we. Buriya koko ntiryaba ari ishyano. Burya koko disinga inkoko ipfuye amajyarabora. Ayuwe buriya bagateye inda we. Wa mubyeyi we se nyine ngo ko kubura kirera nyine. Ko nta mubyeyi basigaranye se ngo agita kurere bwabo. Ako makura. Natwe twabaye abaturanyi babi cyane rwose. Ubu koko kukibariye abana koko basigaye ari imfubyi. Tutigeze dutekereza kuba hafi koko ngo tube twabafasha nk'ababyeyi. Wahora niki? Twari dukwiriye kwigaya rwose. Ariko mwandinze wadi. Ego. Mbe Nyiramari burya nawe waje? Naje mbiruka inyuma. Ahubwo burya muzi kwihuta. Ngaho banguka tugende rero. Twihutaga erega akazi kasigaye ari kenshi muri koperative. Nyiramari ndakumva. Ngo ufite inkuru ishyushye. Agira inkuru rero. Ngo irashyushye. Umva umugabo we yasaze. Yasizoye. Ngo iki? Ariko se yaduhe neza makuru. Yaduhe neza. Umva yahize ngo arashaka kumenya umugabo wigaruriye umugore we. Ahore ejo yarashe rwose araperereza ye karahava ngo ngomba kuba nzi neza ibyawe byose. Mana we wamusubije iki koko makura? Ibyo ari byo nshaka. Urumva noneho yatangiye kumva agahinda ntera ko nawe kamugeraho. Yego sha ngaho makura twibwirire. Yaduhe neza rwose rwose. Sinabeshye namusubije ukuri kose. Koko se yego sha makura. Ariko rero atanangire namaze kugasomaho. Rwose nabwo ko ibyo tubizi. Nyiramariza nta wundi mugabo w'inshuti ye yigeze. Ahubwo ibyo abagakora byose yivugishaga kuri telefone. Ntaho ari kuvugana n'umugabo. Yabaga yivugisha kugira ngo arebe uko byifatamo Stefano. Niko amubwiye. Nuko ye. Hanyuma se yabyakiriye ate? Umva ntabimubwiye ariyumvira. Gusa mbona ariruhukije. Umva niyumva ko guca inyuma uwo mwashakanye bibabaza. Ubu se urumva bimeze bite Udensia? Yewe ni ukuri ndumva ndimo koroherwa. Nuko Imana ishimwe. Gusa namwe mwagize neza Udensia nayihutira kwivuza hakiri kare. Naho ubundi rwose yatinda gato byagombaga kuba bibi cyane. Byari ngombwa muga kuko bajya babinsobanura ko malariya igeze ku mugore utwite ikitanzitse. Ariko rero mwabantu
njye nibajije aho malariya nayanduriye kandi nkora uko nshoboye nkarara mu nzitiramibu ikoranye umuti buri joro. ntuzi se ko hari ahantu hatandukanye umuntu ashobora guhurira n'umubu ukamuruma ukamushyiramo agakoko gatera malariya budensiya? aha wamwihoreye se akigiza nkana devo. hano hamaze iminsi hari imibu kubera ibihuru n'ibinogo byagaragaraga hafi y'urugo rwacu. ubu rero namaze kubisiba maze ndeba aho iyo mibu izongera kumenera. nuko rwose buriya kurwanya malariya ni ugukomatanya ingamba zose zo kuyirwanya. gusiba ibyo binogo birekamo amazi no gukuraho ibihuru hafi y'ingo kuko bibarindiriye umubu. kurara mu nzitiramibu ikoranye umuti buri joro, gukinga amadirishya n'inzugi bukigoroba, mbese izo ngamba zose. yego rwose erega bajye batubaza tuba twabonye isomo. hanyuma suribuka ko ugomba kugaruka kwipimisha nk'umugore utwite budensiya? sha ndabyibuka na Philippe abanyibutse itariki buri gihe. nuko ubwo n'umugabo wabigiramo uruhare. umugabo agomba gufasha umugore we gukurikirana no gushyira mu bikorwa gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite, ndetse akanamuherekeza igihe agiye kwipimisha. bituma abaganga bashobora kubahera inama hamwe, bityo bafatanya kuzishyira mu bikorwa, bigatuma umugore we utwite ndetse n'umwana atwite bagira ubuzima bwiza. ibyo ni byo rwose kandi ni ngombwa pe. gusa rero devo hariya ku kigo nderabuzima hari impamvu zishobora gutuma umuntu acika intege zo kukigana pe. izihe mpamvu se Fili? umva kuri kiriya kigo nderabuzima cyanyu hari abantu batanga serivisi mbi ariko umva njye numvise rwose mazinutswe pe. reka wivuga ngo uvuge n'abariya bantu. uzi ukuntu hari iwanyu hari abakozi barangarana abantu muga? ninde se kandi wabarangaranye? umva no kuri resebusi yanyu rwose nta kigenda mbikubwire. ni ukuri uriya muntu ushinzwe kwakira abantu usanga yibereye kuri telefone, ubundi ugasanga arabwira abaje bamugana nabi, mbese yewe ubanza kwiyandi mahugurwa pe. none se wa mugabo wo gukora muri mitiweli wagira ngo cyashinzwe no gukoresha WhatsApp byonyine devo. karame ni ukuri mugira icyo muhindura, naho ubundi rwose nibikomeza kuriya ntimuzongera kubona ababaza babagana da. ahubwo bazahesha ikigo cya Nyamanota mabi, maze bajye bavuga ko ikigo nderabuzima cya Nyarurembo ari icyanyuma mu gutanga serivisi nziza. sha ibyo natwe turabizi. uriya mugabo bajya bamutubwira, bajya bamuvuga pe. ariko singe ko akazi kanjye ari ukuvura, ubwo hari icyo namuvugaho ra. ubwo naba nshaka kwiteranya rwose. none se devo ubwo serivisi zikomeze zisambe rero ngo abantu ngo ntibashaka kwiteranya. ngaho zamuwe komeza udusobanurire uko byagenze. nyine abo bajura binjiriye hariya kandi rwose baciye hariya ku kigega cy'amazi. kandi nanjye hariya ahantu rwose najyaga mbona hashobora kuba icyuho cy'abajura direkite. ubwo nyine njye narindi kuri rwa ruhande rwo hepfo ntangira kumva ibintu bihonda. hashize akanya numva ibirahure by'amadirishya biramenetse, niko kuzamuka ngo ndebe ikibaye. urabona ko babanje kumena iby'iri dirishya. bagomba kuba basanze kuhanyura ngo bagere kuri ziriya kompiyuta bitari buze kuborohera, bahitamo kuza kumena iby'iri ngiri. nanjye niko mbibona. ariko se sha ubwo kukiyucakiramo kimwe rwose ko wenda iyo ngeso bajyaga kuyicikaho. mwari ni ukuri ntacyo ntakoze. nabatesheje mbirukaho ndanatabaza, ubwo nyine ndabatesha. mugi karame we nk'umuntu ushinzwe iby'ismart classroom hakorwa iki kuri iki kibazo? nonaha se direkite? nonaha tugomba gufata ingamba no kuzishyira mu bikorwa nonaha, sibyo? kuko ubu se wowe ntubona ko iba ari ibikorwa byo gukoma mu nkokora gahunda y'iterambere ry'imyigire myiza y'abana bacu binyuze mu ikoranabuhanga? nari mfite gahunda hariya ku rusengero rwacu, ariko ubwo nta kundi. ndashaka ko duhamagara abashinzwe umutekano n'izindi nzego z'ubuyobozi badufashe gukurikirana iki kibazo rwose. hanyuma hagati aho kandi tugomba no gufata ingamba zirambye zo kurinda umutekano w'ibikoresho. urumva biriya bikoresho biri muri kiriya cyumba cya smart classroom. mbe Felisiya karame niko nyabura aho? yego yewe igira hino nkubaze. yo uraho neza Felisiya? muraho neza sori. niko ye mu rugo mumeze mute? yewe turaho natwe bisanzwe. yewe ni ukwihangana abanyabusa. natwe dusa nk'ababatereranye rwose ntitujya tubasura. yewe hari uwabarenganye se ko namwe muba mufite izindi nshingano sori?
yewe ni ukuri ndumva nawe ubizi rwose dore nkumvuye gukora muri koperative yacu ariko sinzi uko nkubonye ndavuga ntayiwe reka mpagarare ngo usuhuze nuko murakoze cyakora mu gitondo ngiye gukora muri koperative yacu nyine nahuye na kagashiki kawe Mutesi uretse ko ntabwo nigize mpagarara ngo ngasuhuze nabonaga kihuta kandi natwe twihuta nanjye ubu ngiye hari hakurya ngiye guhura n'urundi rubyiruko bagenzi banjye kandi hari amasomo dushaka gutangira kujya twiga mbese nka bya bindi mama yajyaga yigisha urubyiruko akiriho yego nyabusa komeza umurimo nyoko yari yaratangiye rwose wo kwigisha urubyiruko ubu nibwo bwa mbere tugiye guhura ahubwo se nyabo karame kariya gashiki kawe Mutesi uzi ibyako ibya Mutesi Mutesi se hari icyamubayeho sore hari ibikosa yafatiwemo oya si icyo nshaka kuvuga ahubwo ujya umwitegereza ukamucungira hafi kumucungira hafi se ubona nta kintu kidasanzwe cyamubayeho yewe ntacyo mbona pe nyamara uzacunge neza mushiki wawe sinakubwiye ko twahuye mu gitondo twebwe rero nk'ababyeyi kandi bakuze tuba tuzi kwitegereza uriya mwana twamwitegereje tubona ashobora kuba atwite ngo iki sori Mutesi rwose ashobora kuba atwite Felicien ayiwe ibyo uvuga ni biki koko sori ntubona ko asigaye afite uruhu rukeye yabaye inzobe urabibona nawe nanjye ndabibona pe ngaho biriya si gusa rero mana yanjye we sinajyaga mbyitaho ngewe kuko se aratwite sori aha noneho si uburo bweze ku rukoko kubera iki se uvuze utyo ni ukuri ntibisanzwe da nawe se wajya gutaha ugahita wihina mu buriri utansuhuje none ndabona uje ukansuhuza ngeze nabi se Nyiramari oya da ahubwo ndashima doraki nuko ye usubije telefone yanjye Stefa urakoze cyane pe narangije iperereza ryanjye usanze ryafashe iki se kutambwira se ahubwo ugahigima gusa nta makuru afatika ariko ntugire ngo ubwo narekeye aho Nyiramari Stefa reka nkubwize ukuri rwose biriya byose wajyaga wumva mvugira kuri telefone nabaga nivugisha nkubeshya ngo nanjye nkumvishe ni ukuri cyakora warampamije nta kindi urabona ngo urandisha umutima Stefa nanjye nagira ngo nkumvishe nyine uko nanjye mba mbabaye iyo ukora biriya byose unkora nuko warakoze gusa nta kindi reka none ibyo tubyihorere ubwo birarangiye birarangiye se hari ubwo uhagaritse ingeso yawe ra umva se yiwe ubuse noneho ntusubijwe telefone yawe ndayibonye urakoze ni ukuri ndabona unishimye kandi ndishimye da urakoze noneho rero kubonye telefone yawe uriya se nako Nyiramari rwose hashize iminsi reka nanjye ndyamye ubundi twiganirire si byo umugore mwiza reka dore n'abana barasinziriye yewe amakimbirane nuko Stefano se noneho yaba agiye gukemuka ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana mu kubasezeraho na bivuze ko babwiye ko musenyeri mukuru wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo havuga ko ibihugu bituranye n'igihugu cye u Rwanda Uganda n'u Burundi bifite umugambi wo kugicamo ibice mu burasirazuba bwacyo leta y'u Rwanda ku ruhande rwayo irahakana ibyo birego mushobora gukurikirana ikiganiro kirekire twagiranye na Olivier Nduhungirehe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa BBC gahuza.com ndetse n'icya Cardinal Ambongo.